Beloma Island. Malungil kap singil mer kami war other belal nos milo mes oreng setel mo mes ringia meangal ice may kagita igel meangal ice el ngaring irabel wadal bok ngal mas kami ura el algap singi sel gotal meangal ice setel mo mer Wednesday ra press conference rang rulmuth President Whip sa ulu ice el wasing mo holtob dra executive order el mo assign ra HE Attorney General Rabelur Belaul ngia Miss Ernestine Ringil mang mo oversee sel Ministry ra Justice. El altiming ngamla mo ringi arte del minister sem de el arteim el mo fill up ay el 5 el remaining el ministerial positions ma adol tirak ra president ng malgol wa sa HE mo oversee ay roguil el ngar alela Ministry of Justice. Tiang executive order madol tirak la comments ra harbatol legal counsel set malagol wase tiang lo adimo temporary eleng ospera actual legislation ro olbira kalulaw el mo abo the move ay gel rogul ngar alela Ministry of Justice el mo eungela Attorney General tial executive order atol tirak la sources el tilob dra office ra president teng malgol wase ala kabol saing ringira kluku kulong im lurior eng mo next week ngara alsel sa igidel kuk tikingela Ministry of Justice el bol hetringia Attorney General en direkal ngaringia maklo el restructuring proposals el lulul top the cell transition committee el mlomes ra Ministry of Justice maigal tablol patokra ay gidel changes el mura Ministry of Justice ang ngaringia tablong el maklo el changes el girela bureau mangaringia mo create the Bureau of Corrections and Rehabilitation madirek el creation the Bureau of Fire and Rescue ngara alsel sa gidel transition report kay gidel kuk changes el mura Ministry of Justice moringia mo merge ra Bureau of Public Safety lobanggel sel Division of Marine Law Enforcement madirek el consolidation ra Division of Fish and Wildlife Protection mobanggel sel aigel Protected Areas Network mal ubeng pan matiang ikaigid ya mo obanggel sa igidel clol changes el HG el mohedra Ministry of Justice el gukmo tara clol changes el mura office ra government ra belur belaw kadukuk mo ra Ministry ra Health mandiri kal ngaringia maklo el changes el recommend the transition committee dire kal mlatu of the news ra il all week tiang akuk Ministry ra Health el mo create ra molda kay rogu el office ra public health el mora digital basyo dire kal mo enhance ra quality ra healthcare ra belur belaw el tiang mo ruli mang morangi atarayel magigare el hospital al ngara babelda bel ngara ruwa ngara long marwa ngara melgayo ko ngara ngaram longuy momrula bebi raigel mo sabel accommodate ra services el kawangua ko mura ruwa OPD same level of services el mo sabel lo maskida IB dire el morangi pek padangela aigel equipment sel do space el dabura hospital el moringira ay gidel ngara babelda direk el moringia asel el full staff ringi ma ability ringi provide arwa wound dressing ma al mutel batokra aigel lul garel ka di sab emel mara tial klol hospital el al time mai gidel magigare el hospital gidel ngara babelda ba mo sab el morse gidel level el dosi giring uk tara meang al ice kadukuk mura finance ma belur belawa mlatbadia proposal ringi el gire la 100 million tiang alul ngat mok ringi gelbes el Minister of Finance el al galeb udu junior tiang 100 million el gire la year FY 21 atol tirak lara tiay del el budget ra el arak en tilo bada 8 million
$56,000 sa liga nga igel norabling igel Black Run sa Mora State. Ma aigal ludaw da nga rin yasil Hotel Clol State pelur orior ang ilua 976,000 tiya yasil Hotel Clo di moyor maklungel aigal state may disirar adal nga rin ya pelur orior ang ilua 976,000 siya wayal Hotel Clol Mlora State sel wayal ngilua Hotel Gigrea sel state ra hato obe el ngilua 372,000 Madrigal State Rason Sorol 172,000 el kuk Magikarel State makasar atring kada malmol mara Meang alay sa makuktara ay sa kadukuk mura isela travel ma aigal mla mo medical press conference balur belaw malagoira travel bubble logi usel dulwaseng sterile corridor ratalong lila balur belaw mataiwang yamle emra rigidara balur belawa mlamot telal da mu beringi sel wayablol last el target date rigida March last el press conference el mlaringirang rulmud Minister Charles Obiang dilulwasing malnamok meda aldadu edik medung yang momuul hopefully el sela tiagi del March maluben ditelgibel late ringi ending maldik medang adol tirak ratingin la presidente ng wasya aldadu ulo bangela Taiwan ay abalur belaw amle propose ra 100 visitors ra hatal skogi belura Taiwan abay milskida positive respond dire kalulu ay salwasen dire kal sabir akamoday tral mutal clora 100 travelers ma belur belaw tol tirak ratingin la president whips yang malkulwa say kada mamu uler say gidal 100 travelers maybe for another 2 weeks huk mo umalmol melwasen sa beedel ngaring capacity gidal sa beedel increase sel sela umral el mirablu belaw al ubendia kadukuk mo ratara ay sa makadamura isira rubak ma gel former president Tamir Mangasaur tiya last Wednesday alul nga limringiyar adra olbira state rangrar da matirigel ngaruaw tirigel ruba karanga bukod elmlo olsi sabringira last Wednesday manglo officially member Palau Council of Chiefs nga kaya mo ko talbes el member at ay gidal aldalela rubugula bulubelaw kadamora sel second to the last news ma tialmlo mregal week diak sira February 24th sel besel morgal tulengira construction ringi amlo mangaya asmaril tiang klol morgaling sabel accommodate ra 200 el adel mosmera o sisulta memora morgan ngaringa basyol sabel accommodate up to 200 el af tiang direk ngaringi iliak le chapel ringi ngaringi basyol da boringi merula kamaldi le direk ngaringi cremating services tiril so kumungkuk so other cremator ada ka tong titril mong tol durok le tiril moray kril belaw tamalul tire el mutel sender tiril may matya malungil aisa el guk segid el morgar gid el mlamo klo basyo mang mlamo sa bela ka modetrar batol af tiang aul tirak lera tiay gidel morgra bulur belawa result sel lulmura in the luldasura early 2000 sel mo privatize ra tokora morgra bulur belaw sel mo mang ulubong news le announcement aklu ko kertial TMC channel 38 candidate Yoshitaka Yoshi Adachi mirtiara 10 o'clock el moringia interview ringi yang kangar murtel mo governor abalur orior meseditara announcement TMC open el girela ngidil adel kuk ngaringia soal special program ringi maluweng gura
campaign related malubeng kukni dil program ringil sawal me oltok ringira mal di open yang la asimer mandi meruli appointment ringi agim sangas lat ringi an ear komal masulang etel mulmes ringi TMC Meang ay sanga kang klika olgari let ya channel dori 8 me igam sel gukmel Sunday klug tel melo lababes ya uirabo dong simra ya kumlam alira el al الغصوص الملو cover ay guk recommendations el mora Ministry of Justice ma Ministry da Health sel guk mel Meang Ais guk mo monguywe o mesra transition report ya gu ay sel mer kamiwar adra blue ay guk recommendations el gire ay gel bebil ra ministry makatamo aware el gire ay gel recommendations ra changes ma mo mongod el gire la tial guk maral mel besel administration rabalwak kumal masulang e meigang manek sel Sunday klug tel melo la papes